sehat walafiat. Wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa panitia pembangunan karena sekarang ini sementara dalam pelaksanaan pekerjaan di lantai 3 Masjid Agung Awal Fathul Mubin, kami juga menghimbau dan mengharapkan insyaallah jamaah sekalian yang punya kelebihan rezeki akan terus memberikan bantuan kepada panitia pembangunan untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah sekalian, insya Allah pada hari Ahad mulai dari sholat subuh, kemudian pada ba'da sholat asar, kemudian ba'da sholat maghrib sampai menjelang isya, kita kedatangan tamu yang bagi kami ini sangat istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahim Al-Muhajir, adalah pembina atau pimpinan, salah satu pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, di mana di situ tempat bergurunya atau tempat pendidikan dari Ustadz kita Bapak Munawir bin Muhammad Lasama. Nah, beliau akan melaksanakan safari dakwah ke Kota Manado, khususnya di Masjid Agung Awal Fathul Mubin, dan kami Badan Takmir Keimaman mengundang jamaah sekalian untuk hadir pada pelaksanaan ba'da subuh pada hari Ahad tanggal 13 Juli 2025, kemudian ba'da sholat asar, kemudian ba'da sholat maghrib. Ini sangat penting karena beliau mengetahui atau memiliki ilmu dari berbagai aspek ilmu agama. Sangat baik bagi kita untuk hadir dan bertanya-tanya kepada beliau segala hal yang menyangkut agama Islam. Beliau sudah pernah berkunjung ke Masjid Agung Awal Fathul Mubin dan alhamdulillah banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita jamaah Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Untuk itu kedatangan kembali beliau ini mari kita manfaatkan dalam rangka kita menambah perbendaharaan ilmu kita, terutama ilmu agama, sehingga ke depan nanti kita bisa mempraktikkan apa yang disampaikan nanti oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdurrahim Al-Muhajir. Beliau adalah pengurus dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Kemudian kami sampaikan jamaah sekalian, pada hari ini siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Awal Fathul Mubin diseriakan secara langsung oleh RRI Studio Manado, dan yang akan menjadi khotib sekaligus imam yakni Ustadz Munawir bin Muhammad Lasama. Seperti kami sampaikan tadi, beliau adalah hafiz 30 juz Al-Quran dan lulusan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Demikian penyampaian kami. Billahi fisabilil haq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas kehidupan, sehingga saat ini kita pun bisa berkumpul di dalam menjalankan salah satu perintah Allah yang agung, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah suatu saat nanti di akhirat kelak pada mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara. Sebagaimana adanya siang dan malam. Siang tidak selama-lamanya, malam pun tidak selama-lamanya. Ada yang namanya masa muda, ada pulanya nanti kita akan mengalami masa tua. Ada saatnya seseorang kaya, ada pulanya waktunya nanti dia akan miskin. Ada kalanya seseorang itu jaya, dan ada kalanya seseorang itu akan melarat. Ada kalanya seseorang memiliki waktu yang luang, dan ada kalanya seseorang hanya memiliki waktu yang singkat dan sempit. Dan hadirin mulia, kita pun saat ini masih hidup, dan suatu saat nanti kita akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, kepada kita semua, jangan sampai kita tertipu, terlena dengan kehidupan dunia. Allah SWT berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Allah SWT pun mengingatkan kita mengenai sifatnya dunia. Mulai dari firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina." Ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Saling berbangga-bangga dengan mengumpulkan harta dan anak keturunan. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra. Kehidupan dunia itu sebagaimana air hujan yang menyirami tanaman, yang membuat para petani bergembira dengannya. Yang tanaman itu tadinya hijau, kemudian menjadi kuning, dan setelah itu dia akan menjadi layu, lapuk dan rusak. Begitu pula kehidupan dunia hadirin yang mulia. Tidak selama-lamanya seseorang berada dalam satu keadaan. Dia pasti akan mengalami keadaan yang sebaliknya. Hadirin yang mulia, suatu ketika ada seorang ahli hikmah ingin mengajarkan kepada muridnya mengenai hakikat kehidupan. Maka dia pun membawa muridnya ini melewati tumpukan sampah. Lantas dia bertanya kepada muridnya, saat ini kita berada di mana? Kemudian dijawab oleh muridnya bahwasanya kita berada di tempat sampah. Maka ahli hikmah, gurunya ini mengatakan, ketahuilah olehmu wahai muridku, bahwasanya inilah ujung dari apa yang manusia cari, yaitu sampah. Sesuatu yang dia bangga-banggakan, siang dan malam dia cari-cari, ujung-ujungnya hanya akan menjadi benda yang usang, berbau busuk dan tidak sudi dipandang lagi. Kemudian hadirin mulia, ahli hikmah ini membawa muridnya melewati pekuburan. Sesampainya di kuburan, maka dia menanyakan kepada muridnya, tahukah kamu kita ini sedang berada di mana? Kemudian muridnya mengatakan, kita saat ini sedang berada di area pekuburan. Maka gurunya mengatakan, ketahuilah olehmu wahai muridku, inilah orang-orang yang dulunya berada di atas bumi, berjalan dengan pongahnya dan kesombongannya. Saat ini dia hanya menjadi santapan belatung dan cacing tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan berlomba-lombalah kalian di dalam mencari pengampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya nafas kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita ini adalah bagaimana supaya kita semakin cinta dengan kehidupan akhirat. Bukan bertambah lama kita semakin cinta dengan kehidupan dunia.
Allah SWT tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu hadirin yang mulia, marilah kita kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita ini, kita galang sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, sebaik-baiknya amal soleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر الإخوان المظلومين المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. أيدهم بتعيير من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. وقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum wa'tadilu tarasu la taqtalifu. Lurus dan dapatkan salat demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة سيدنا مولانا شفيعنا قرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين شكر لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا غني يا حميد يا مولي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم خل لنا واختر لنا وسددنا في الأمور وأهوالنا كلها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا منك فهما اللهم افتح لنا فتوى العارفين والهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.